Bundan kızığı özüm alan belerini görüp duram. Kızığı alıp bey kılgam şunu. Pulundu da öte zor tuyup et. Bu yıl jayloda otağız üçün bu yıl arık. Onu pulunu da geçti olgan yılda 3 aylık pulunda şu. Tuğlar mendili bir cuma jet. Assalamu alaikum, hormatly mekendaşlar. Kutluçlar amansızlarmı bugün mындай кулну менен бей чыгууда сатууга тургандар. Азыр эсинен жакшы кылып маалыматын алып беребиз. Маалымат алганча сиздер каналга катталып, жакшы ой пикирлерди комментарийге жазып турасыз тугандар. Мындай өзүбүздүн таза кыргыз жылкыдан экен, Канчанчы баласы, оны бош жүргөн баласы. Анан бей өзү сан бей, жош бей окшойт, Beri öğrene. Ova. Bu bir 2018 tuğlanında. Oşo bu balası 4-cü balası. 4-cü balası. Ova. Anan sağında жүргөн. Жош özü da yaxşı bir. Bu tagi bileklerden toskoldan bileklerden. Bundan kızığı özüm alan belerini görüp duram. Kızığı alıp bey kılgam şunu. Pulundu da öte zor tuyup et. Bu yıl jayloda otağız üçün bu yıl arık. Onu pulunu da geçti olgan yılda 3 aylık pulunda şu. Tuğlar mendili bir cuma jetpek kayra sağınga baylangan bir 20 gün sağıldı. Şonda pulunu şu. Hem şu uy saldım mene şu remontuna dep satayın dep jakşılığa dep çıgar otam. Şu jakşı beyni elge salıp görön dep çıgardım. No, ürüttörү эле чоң экен ошо сан бейге окшоп турат да сүттү бейгечи. Жош. Кармада дүнүктөрүндө эле сабылып жүргөн да. Саанда. Окей. Эми кимдир бирөө жакшы бей издеп, жакшы пулун алам дегендер болсо, ошону сунуш кылат элем. Баасы канча болот эми? Баасын 180 деп атам мен абала. Баласы эркек бургачу? Баласы ургач. Баласы деле желеде турган экен да? Баласы дагы жакшы эме уругу. Тиконун кызы. Хан кара ошондо? Кадыр таза. Ошо Тиконун акыркы баласынын немелеринде кыздары. Эң şu тосколду şu тугандарыбыз алып койду эле, şu картаң акырында 2 жыл. Ошонун акыркы баласынын пулунда ошо. Хан урук ошо пулунда. Жакшы. Boyun bilbeysiz kança çıkat ha? Yok, boyun bilbeyim. 1.50'lik tegerek ha? Onun 1.50'likten kemmez de. Aynı kursant bazarın örüsünden de жақсы satып ol. Özü dağı jana qara. Жақсы beyken, түсü dağı жақсы eken beyden. Sılmaşı dele жақсы. Kellesi çoğun beyken. Bazarın örüsünden de жақсы satып ol. Şunday. Bunday ençi bap beyiz degenler bolsa, şol beyni görüp alsanızlar bolat eken.